kadak jong ka jing burom ni sngu hiki samla bala pyndep yak jingshah-hikai haki artli ki benta ka GCIITs Society kala yo Pynkup burom kerpang ya kisan phongun ki samla ki bala pyndep yak jingshah-hikai ni training ka way ka day haka electronic appliance repairing but haka electrical appliance repairing but yak jing-hikai la pelong ha GCIITs Training Center Mawphor Southwest Khasi Hills District. Laban kedo Pakistan phongun ki samla ki bala shop Pynkup burom menta kasni kilang hak electronic appliance repairing kidon arpsan ngut ki samla but hak electrical appliance repairing ru kidon arpsan ngut ki samla hakaba ya ki la nongsynshar Lyngba ka jingsam de ki sornot kum ka jingpen scam ba kila dep hok ya ka benta jong ka jingshah-hikai bakat sngi ya ka program banle burom bala pelong menta kasi ka shitarek uyayong arhaja arpsan hapo ka GCIITs Training Center Mawphor apanyat da ka tnad rekam jong ka commerce and industries jong ka sorkar Meghalaya hapo jong ka scheme raising and accelerating MSME performance RAMP but labating ka da ka World Bank hagani ka sngi le burom la don lang naduh uba wanshnong ubade joint director jong ka commerce and industries Shillong kum ukong san uba war general manager jong ka district commerce and industry centers DCIC Southwest Khasi Hills District kum sambot kong san batru uba VW nongsyn ubala ai ka jingkran lamprang lambat ki wede program ini tepat di bahasa luar dan bahasa luar. Ada pada nagawan buat apa stangnya di kelas 7 ni karena kadai bersis ni apa yang ke ngam YouTube dan ke ngam expectation jana dari lomba kata kecil ujung toy lomba adu tentang semua lomba ngan berkat pengansen laga jongkam kaba ngahi ayo ya kata kecil kai kata dari kecil yo ujung toy kaba ngasu adu kata namlah pematai itu kata dari kata belum kata kecil sejuna bagaimana adu kata soba hari ke cukup banget kadu kejikang wadana ide kan dikentai le kum dikentai ru idan laga bom idan laga sab dan tei kakam kuma islang ikrai tei soba kani kakam electronic kani kakam electrical kani tangan tatai sahlang le hari ke cukup banget soba ki kentai
yung training kong yung magulakay kalat ini magulakay ketika stop ini dengan peru berlaku teknik kam ba penting ismo batang kita hei lagu no kaya dah kejuso maksabu ya dalam syariat ya kan Department of Commerce and Industries kebalai kita bagaimana dan ini training by yang ingin akan tak future journey. Namun penting beliau apa lagi yang kamu sorkar minumlah asupan bakal sorkar kanumlah asupan dan pendap ini baru kait nak samla. Lyngba ini training kibangin yo ni katan sini sebenarnya mungkin dia training kibangin ini dari yo entah katan sini so kalau ada mentor sebuah ini katan sini kanumlah dan bapak ini yo baru ka nung nakapagtawa ko ba kay kay kapitid yung kulit bang naman krisis dan the goods dan